La figura de la ciutat és irregular, en forma de pentàgon amb 5 angles diferents. Les muralles no són gaire altes, però terraplenades per tot arreu, i no és fàcil obrir-hi bretxa en poc temps. Tanmateix, la seva fortalesa més gran rau en la unió i constància dels naturals, el pit dels quals ha estat sempre una barrera i resistència als atacs d'exèrcits enemics. Amb aquest bon ordre, entrà a la ciutat pel portal de l'Àngel, desplaçant-se per l'espaiós carrer de la Rambla cap a la porta de les Drassanes, continuant el camí pel carrer de Sant Francesc fins a l'església de Santa Maria del Mar, prop de la residència reial. Al llarg de les vies per on havia de passar Sa Majestat, s'havia desplegat la milícia urbana anomenada la Coronela, amb 6.000 soldats experts ben armats i equipats. En acabar aquesta primera funció, els nuvis reials s'atansaren a l'altar major, on es celebrà la cerimònia de benedicció dels esposos, després de la qual s'entonà el Te Deum, que fou cantat amb música exquisida, mentre festejaven aquesta solemnitat tots els canons de la muralla i la milícia amb els mosquetons. Un cop acabada la cerimònia, a l'església de Santa Maria, Ses Majestats pujaren al palau per l'escala secreta. I un cop arribades, començà la il·luminació de places, carrers i cases. I, per l'entreteniment fins a l'hora del sopar, fou encès un sumptuosíssim castell de focs a la plaça. En premiar i castigar els seus súbdits, és liberalíssim príncep i amorós i just pare. Molt dedicat al gabinet i al consell, i a escriure personalment molts fulls en diverses llengües que parla i escriu perfectament i que són la italiana, l'espanyola, la francesa, la llatina i la seva natural alemanya. La reina és d'alt enteniment, esperit viu, parla nombroses llengües en les quals s'expressa perfectament. Sembla talment que el cel benigne, donant a llum una reina de tantes qualitats per ajuntar-se amb tan gran monarca, volgué consolar els seus vassalls amb una fecundíssima descendència. La nit del dia 28, al Teatre Reial, s'hi representà una opereta de música dita La Zenòbia in Palmira, que venia de Milà, on havia estat representada feia molts anys, essent universalment lloada, amb l'assistència de Ses Majestats assegudes en 2 cadires i de la noblesa en bancs. Al capvespre del dia 5, a la sala Sant Jordi de la Casa de la Diputació, l'esmentat ambaixador feu erigir una tribuna envoltada de graderies, on els músics de la Capella Reial de Sa Majestat cantaren una serenata a 6 veus. I un cop acabada, s'inicià un ball a la mateixa sala, il·luminada per prop de 240 espelmes. El ball començà a la francesa i acabà a la catalana, per donar gust a les dames d'aquesta nació. El dia 16 hi hagué a la taula els senyors comtes i comtesses d'Alten.
El dinar fou esplèndid i ben ordenat, abundós de tota mena de carn i aus, i tot adobat amb confitures variades, havent-hi a la bodega no menys de 15 classes de vins de diversos indrets d'Europa. El dia 8 de setembre, per la festa de la Santa Verge, ses majestats assistiren a vespres a la plaça del Born, davant de la piràmide erigida en honor de la Mare de Déu, per l'entrada feliç de sa majestat a Barcelona, l'any 1705, havent foragitat les tropes de Felip V. El dia 16, al carrer dels Llibreters, el rei va anar a veure unes pedres de marbre en forma de columnes, d'uns 60 pams d'alçada, amb el seu capitell, que dos homes apenes poden abraçar. La plebs les anomena columnes d'Hèrcules, però els més assenyats les consideren sepulcre de Berenguer de Barcelona, aquí soterrat. Quan es tracta d'un assumpte de gran rellevància, la ciutat convoca el Consell de Cent, que consta de tal nombre de persones provinents proporcionalment dels 6 estaments de tota condició que voten i decideixen, mentre que la ciutat proposa. En ser gran, la ciutat es cobreix davant del rei i s'asseu al banc dels grans a la seva presència. I la persona que envia el rei per tractar els afers de la ciutat rep el mateix tracte d'ambaixador que els enviats de les corones. La figura della città è irregolare, in forma di un pentagono di 5 differenti angoli. Le mura non sono molto alte, ma terrapianate dappertutto e non facili a farsi in breve tempo breccia. Però la maggior fortezza della medesima consiste nell'unione e costanza dei naturali, il cui petto ha fatto sempre un'antemurale resistenza agli attacchi d'armate nemiche. Con questo buon ordine entrò nella città per la Porta dell'Angelo. Incamminandosi per la spaziosa strada della Rambla, all'altra porta della Terrazzana, proseguendo il cammino per la strada di San Francesco, sino alla chiesa di Santa Maria a Mare, prossima alla Regia Residenza. Per le strade, ove le loro maestà dovevano passare, era in ordine la milizia urbana, detta la Coronella, consistente in 6.000 esperti soldati, bene all'ordine d'armi ed abiti. Compita questa prima funzione, s'avanzarono i reggi sposi sotto l'altar maggiore.
avanti i quali fu fatta la cerimonia della benedizione sposalizia, dopo la quale si intonò il Te Deum, che si cantò con squisita musica, mentre festeggiava a tal solennità tutto il cannone delle mura e milizie col moschetto. La cui funzione terminata nella chiesa di Santa Maria, le loro maestà salirono al Palagio per la scala segreta, dove giunte cominciarono l'illuminazione delle piazze, delle strade e delle case, e per trattenimento sino all'ora di cena fu accesa una sontuosissima macchina di fuochi artificiali sulla piazza. Nel premiare e castigare i suoi sudditi, non lascia di fare le parti di liberalissimo principe e amorevole e giusto padre. Molto applicato al gabinetto e consiglio, scrive di sua mano più fogli in varie lingue, che perfettamente parla e scrive, e sono l'italiana, spagnola, francese, latina e la sua naturale tedesca. La regina è d'alto intendimento, di spirito vivo, parla più lingue, nelle quali perfettamente si spiega, parendo che il cielo benigno concorse nel dar alla luce sì gran regina ornata, di tante qualità, per congiungersi con sì gran monarca, a ciò consolasse i suoi vassalli, con una secondissima prole. Nel Regio Teatro, la sera del 28, si rappresentò un'operetta in musica, detta La Zenobia in Palmira, che si fece venire da Milano, dove era stata molti anni prima rappresentata con gradimento universale, con l'assistenza delle loro maestà, assise in 2 sedie, e della nobiltà in banchi. La sera del 5, nella casa della Deputazione e sua sala di San Giorgio, fece erigere detto ambasciatore un vago palco con gradinate in giro, facendovi ivi cantare da musici della Real Cappella di Sua Maestà una serenata a 6 voci, la quale terminata si cominciò un ballo nell'istessa sala, illuminata da circa 240 candele. Principiò il ballo alla francese e terminò alla catalana, per dar gusto alle dame di questa nazione. Il 16 vi furono a tavola i signori conti e contesse d'Altem. Il pranzo fu lautissimo e ben ordinato, d'ogni sorti di carne e volatile abbondante, e di confetture di varie sorti ornato, essendovi in dispensa ben 15 sorti di vino di diversi parti d'Europa. Nell'8 di settembre, per la festività della Beata Vergine, assisterono al vespro le maestà, nella piazza del Borno, avanti la piramide edificata in onore della Vergine, per l'ingresso felice di Santa Maestà in Barcellona, nel 1705, discacciato il presidio di Filippo V. Il giorno del 16, nella strada dei Librari, andai a vedere alcune pietre di marmo come colonne, alte da circa 60 palmi, con il loro capitello, che 2 uomini appena l'abbracciano. Il volgo le dice colonne d'Ercole, però i più sensati le stimano sepolcro di Berenguer di Barcellona, ivi sepolto.
Quando si tratta di affari di gran rilievo, la città chiama il Consiglio di Centos, composto di tante persone, ricavate dalle 6 borse d'ogni condizione di persone a proporzione, i quali votano e concludono mentre la città propone. Per essere grande, la città si copre davanti al re e siede nel banco dei granti, in presenza del medesimo, e mandando persona dal re per trattare gli affari della città, vien trattata da ambasciatore come quelli delle corone.